हे पळय जे डिसिजन पळय गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन दिल्लें अभिषेक इंजिनियर्साच्या विरुद्ध रेस्टोरेशन ऑफ तांचें इलिगल रिक्लेमेशन केल्लें हें 2016 हें डिसिजन येयल्लें. तो सुप्रीम कोर्टांतूय गेल्लो. सो 26 तारखेर सेप्टेंबराचेर सुप्रीम कोर्टान ताचे अपील भायर मारली आनी आयज रोस तो ओपन आहा की गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन आपणाचें डिसिजन इम्प्लिमेंट करपाक जाय. In the letter, we have already told them that if you fail to implement the decision, we will take necessary appropriate decision against them. We now call upon the Goa Coastal Zone Management Authority to implement this order of the Honorable Supreme Court of India at the earliest, without any further delay. The activities carried out are harmful to the environment and to the ecosystem in the river Zuari in the Chicalim Bay.